ovdje upravo na ovom imanju u Lučkama, na Tuškom polju, u Tuzima su se vjekovima obrađivale ove površine, otud i ideja za naš sami brend Lučka. Porodica nam je najbitnija i najznačajnija u ovom poslu. On za nas ne predstavlja neki posao klasičan, ovo je za nas velika ljubav jer maslina spaja ljude. Pokazalo se da može na ovom kršu ovdje crnogorskom da se izrodi i maslina. Dakle, ne samo na Primorju, ne samo kod naših prijatelja dolje, nego da je itekako čitavi ovaj skadarski basen sve do Danilovgrada da je pogodan za obradu maslina. Kroz IPARD smo nabavili najnoviju Pierre-Elizijevu mašinu koja prerađuje oko 600 kg na čas. Značajno je vrijeme i brzina njena na koji način preradi to i što je najbitnije, prerađuje hladnim postupkom. Bez hladnog postupka nemoguće imati ekstra djevičansko maslinovo ulje. Proizvodimo sapune i meleme od našeg maslinovog ulja. Nas je maslino okupio, ali da kažem ovaj IPARD-ov projekat baš nas je okupio. Mi imamo 1500 svojih sadnica, gazdujemo sa 3500 sadnica zajedno sa našim kooperantima u okviru našeg ovdje regionalnog udruženja maslinarstva koje je u Podgorici, Tuzima i Zeti. Došli smo do toga da smo na kraju realizovali jednu veliku investiciju i da smo kao maslinari prepoznati ne samo u ovoj regiji jer smo ovdje početnici, nego u Crnoj Gori, a bogami i šire sa uspjesima i nagradama koje postižemo na međunarodnim takmičenjima i manifestacijama.